Ni Imena official, nizera ko mukomeje kugenda mumererwa neza aho mudukurikira muherereye, yaba bari hano imbere mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu, mwese turabatahije cyane, ibintu bikomeze kugenda bibagendekera neza cyane. Turagaruka n'umunsi ngo twirebere hamwe amakuru aba agenda avugwa mu mikino, aho muri Rwanda Premier League rwose bikomeje kudogera, aho yashinje Ferwafa kuyihombya mu by'ukuri. Ese iki kibazo giteye gite? Nicyo tugiye kwinjiramo tukakihera mu mizi, tukareba ukuntu ibintu byifashe. Ngo nizere ko wakanze sabone, nizere ko turabana mu kiganiro kuva gitangiye kugera tugisoje, hanyuma usobanukirwe iby'idonido. Ikindi kandi uraza kumenya bite byabaye isengemeri muri Gasogi, byose uraza kubimenyera ahangaha. Icyo usabwa ni ugukanda sabone, tugakomezanya cyangwa se tugasozanya n'ikiganiro. Urwego rero rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda mu mupira w'amaguru, barwita Rwanda Premier League, rwasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kurufasha kubona ubuzima gatozi byihuse, kuko uburyo rukoramo muri iyi minsi butuma ruhomba amafaranga menshi n'abafatanyabikorwa. Ni mu nama rero iheruka guhuza abayobozi ba Rwanda Premier League n'amakipe ku itariki ya 15 Ukwakira 2024, bihaye ko mu minsi 15 bagomba kuba babonye ubuzima gatozi mu by'ukuri. Rero ni nyuma y'uko iyo minsi irangiye bitagezweho, ndetse amakuru agera kuri Imena official yamenye, akaba avuga ko bituruka ku kudahuza k'uru rwego n'ubuyobozi bwa Ferwafa. Inama ya Rwanda Premier League yahaye iri shyirahamwe iminsi 5 guhera ku itariki 31 Ukwakira 2025 kuba ryahaye umurongo iki kibazo. Rwanda Premier League yagaragaje ko hari ibihombo by'amafaranga ateganyijwe mu masezerano yasinywe n'abafatanyabikorwa, bituruka ku kutagira tin number. Ati twavuga nk'aho twahombye amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 44 mu gihe cy'umwaka ku masezerano dufitanye na Star Time, kandi ari inkunga igenerwa amakipe. Yagaragaje kandi ko habayemo kudindira ku gusinya amasezerano n'abaterankunga bashya, nyamara ibiganiro byarageze ku bwumvikane mu by'ukuri, kutishyura abakozi iby'amategeko ateganya, ndetse no gutakaza bamwe mu bafatanyabikorwa bari baratangiranye gukorana nyine na Rwanda Premier League. Rero ibaruwa ikomeza ivuga ko inama ya Rwanda Premier League Board yateranye tariki ya 31 Ukwakira 2024, yasanze bidindiza imikoranire y'urwego rushinzwe abanyamuryango, bikadindiza n'inyungu zabo binyuranyije n'inyungu z'abo banyamuryango mu by'ukuri. Yongeyeho ko mu gihe iminsi 5 yatanzwe yashira nta gikozwe, Rwanda Premier League izasaba ko hatumizwa inama y'inteko rusange idasanzwe, igaha umurongo imikoranire cyangwa se imikorere y'urwego bashyiriweho, rutananirwa gushyira mu bikorwa inshingano rwahawe n'abanyamuryango mu by'ukuri. Kugeza ubu ngubu shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda nta muterankunga ifite, nyuma yo gusoza amasezerano n'uruganda rw'ibinyobwa rwayitiriwe mu by'ukuri, biri kwitwa Rwanda Premier League n'ubundi nk'ibisanzwe, kandi mbere ari izina ryabanzagaho. Hejuru y'ibyo amakuru agera ku Imena official ifite nuko Rwanda Premier League ubu imikoranire yayo na sosiyete yateraga inkunga ibihembo by'ukwezi by'abitwaye neza isa n'iyahagaze. Yabonye banki yari kuba umuterankunga, ari nabyo byaheze mu kirere kubera nta buzima gatozi uru rwego rufite. Ni ibintu bikomeye cyane. Rwanda Premier League iracyafite challenge nyinshi cyane, reka dutegereze turebe. Hanyuma ikindi kintu wamenya ni uko tuvuye ku bya Rwanda Premier League, perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles KNC
yatangaje ko Emery Bayisenge watandukanye na Gor Mahia kugeza ubu ari umukinnyi wayo mushya. Ibi rero ni bimwe mu byo yatangaje ubwo yari amaze gukina umukino ukomeye na Kiyovu Sport, akayitsinda ibitego 4-3 kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo umwaka wa 2024. Mu by'ukuri abajijwe ku gukosora amakosa yagaragaye mu mikino yatambutse, KNC yavuze ko agiye kongera mu ikipe abandi bakinnyi ndetse muri bo harimo na myugariro mpuzamahanga Bayisenge Emery. Ati ntekereza ko myugariro tugiye kongeramo azagira icyo azakora bitewe n'ubunararibonye afite. Ati mwitegure Gasogi y'impinduka kuko ubu ngiye kuyitaho, kuyiha umwanya, kuyishyiraho umuhate, igitutu cyinshi ndetse n'abakinnyi benshi. Ati turashyiraho umwe cyangwa se turashyiraho umwe mu bakinnyi bacu b'Abanyarwanda kandi mpuzamahanga. Ibirebana n'ubuzima byararangiye. Ati ntekereza ko nta banga ririmo, ni Emery Bayisenge. Yongeyeho kandi ko yiteguye gutanga ikiguzi icyo ari cyo cyose, akaba yagura rutahizamu mushya kuko byagaragaye ko nta bafite. Gutsinda rero bisaba gukoresha abakinnyi bo hagati mu kibuga. Bayisenge rero wari umaze igihe nta kipe afite akinira Gor Mahia, yakiniye andi makipe nka KS de Goita yo muri Morocco na USM Alger hagati ya 2016 na 2018. Yakinnye igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 muri 2011 mu gihe yatangiye guhamagarwa mu ikipe nkuru Amavubi muri 2012. Kugeza ubu Gasogi United iri ku mwanya wa 5 wa shampiyona ya Rwanda Premier League nyuma y'imikino 8 imaze gukinwa. Ntabwo byoroshye cyane kabisa, ntibyoroshye, ariko ibi ni byiza cyane ku mukinnyi gufata kumva ko atagumya kwicara mu by'ukuri ngategereje amakipe manini akomeye cyane ubona ko karere iri kudindira. Ushobora kujya no muri ayo makipe twita ko ari matoya ukaba wakora neza cyane, bikaguhesha kuba ya makipe manini nabo iyo ashobora kuba yagutekerezaho mu by'ukuri, ukaba nyine wagaruka cyangwa se wabona inzira yo kuba wajya mu kipe y'igihugu. Twarabibonye ko ejo bundi noneho ibintu byahindutse muri equipe nationale, aho umukinnyi wa Vision ashobora guhamagarwa kandi akaba yabanza mu kibuga akabasha kuba yanakina mu by'ukuri. Ni ibintu rwose ubona ko ari byiza cyane. Ni umwanzuro mwiza cyane kuri uno musore Bayisenge Emery. Tumubwire tuti felicitation kuri ekipe nshyashya uno musore abonye, umwe mu badefenseri beza cyane, abadefenseri central, kandi nimba kuko agiye bishyizeho umutima nta gihe biri buze gutwara akongera akaba yazamura urwego rwe, akaba yakongera nyine akigaragaza akazamuka akaba yajya muri ekipe nationale. Bayisenge sinshidikanya ko ari umuhanga, n'umwe mu basore batagira imico mibi. Ni umusore waranzwe n'ibibazo by'imvune muri Gor Mahia, ntibyatuma nyine abona umwanya uhagije wo gukina. By now umusore wamaze igihe kinini i Kigali ari mu bushomeri, ariko akanya akaba amaze kubona